Kada je u pitanju objekat kao što je Bristol, jako je važno da poznajemo njegovu istoriju i restauracija jeste tu da sačuva sve ono što je autentično, dok je rekonstrukcija tu da prostor kome je potreban novi život oplemeni ga i da mu taj novi život. Kada govorimo i o rekonstrukciji samog hotela, htjela bih da napomenem da smo posebnu pažnju posvetili eksterijeru, koji je dosta bogat sa autentičnim radovima i sa samog eksterijera i crpimo inspiraciju kada je u pitanju The Bristol Belgrade brand i imamo taj centralni lik žene koji se nalazi iznad glavnog ulaza i koji koristimo i u hrani i u koktelima i na vinu kuće i dosta se igramo sa tim motivima, tako da je i to nešto na što smo obratili posebnu pažnju. Naši turisti vole da posete naše restorane, ali i pored toga im je interesantno da poseti biblioteku koja je onako dosta autentična. Imamo autentične knjige iz porodičnih biblioteka Beograđana, imamo i poslednju fotografiju Ive Andrića, tako da je možda to omiljeni deo o kom se najčešće vraćaju.